McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Yet to cano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano, get it bow. So when you know, yeah, my share. Yako nyamifie. Pasemi yanko na anya de biemwai. Dumso oju bebrebe. Akika magana nyede. Paolada paolada. Yako 2018 mu with grace. Na de won't na on fa alada na befe canoa. Go your way. Afishapo abusiafo. McBrown's kitchen and a nesso. Na nama McBrown me de brew bio. Wa wo sha. Ye dasu wo bronya. Ye dasu di bronya. Na uni bibi. O se denya me ase. Esansa fee from January. Na pepe me ne. Aye rafi fufurim. Se ye dasu ti ase dia. Onuenye osikanye wa hoden. Ma masa mi be preach ba me catch say na atui aya sedan kwa aya ye because enyo bia na nya na sa McBrown's kitchen ye ene wo hu say me preaching abayi na say ne me nya me nipa kese pa ene ba be no aduane but ansa na no afa na wie ye nie ye de aduane foforo kra na ba be ma wo ma me na maboafo ase high sense everyday prices for everyday people and a day 90 omega-3 sunflower oil. Dianwa pao, especially ye rafi fufrem. Na yede, nenyi cheye. Ansa na royal feast. Emo di eno ane royal feast. Ane, ena de miame di tasty tom. Tasty tom tomato mix. Into sibaku a ewo konkomua. Ahwadi wom vitamins and fiber. Ashemu manono. Ai, me kamfusa ane nyina ama. Esanse me di one dance. Na, ene se camera and motion wide one na ma kono nice chale someone who name say me mama ye nche nti no ma blending no kakra white and because shining colors shining beautiful colors into the new year nti ene ma ho afei me train you for impact wo so mo ben lara mat me se kono mu nye otri ho ma wate na wa be hu different no ansa na mani masiesie efi allergena makeover and then me di jollof and a benkune mekobi and also nya bad nyonyo gh and ye de bre ye nyonyo ye da sepa e bio La Palm Royal Beach Hotel and if you ni fie be bia obda wa hu se wada udidi a hu se wadidi oji wa home a wa hu se waji wa home and apple pie publicity McBrown's kitchen ye billboards bebre na mkromu a wa wona mo a hu inti no apple pie and ye chen me do mo asepa na matade idea na chic collection chic collection munim chic dada na nsanu adwuma de edi ono ane ho adanse McBrown's kitchen ma me twa me ho sesi amra na me nda me maame me nya me nipa me difuo me reverend me evangelist me apostle ena me de me fa bi nka ho me ntwa ho mra. Mama, we are coming home. Coming home? Honey, isn't that your old school? Prepare a feast perfect for all the ones you love with Royal Feast rice. Royal Feast, taste of togetherness. Enitia bagana, you should go you down for the son and son of Musa. Enitia bagana, you should go you down for the son and son of Musa. What way you go for? What way you go for? What way you go for the son and son of Musa? Me ye win. I get my defense. Mummy in Chadia, your sonny and Caddy and Tiawa. High says Diabo, and your high says Bronya. Don't call me. I said free. I said TV. Yeah, take this so. Air condition, washing machine. Yeah, take this so. Gas cooker, home theater, K-con phones, and a baby be our high sense showroom beyond. Mohudonti. Yeah, take this so. Yeah, take this so. Yeah, take this so. 15 December.
Coming 15th January. Borrow Hisense showroom bia. Na kwaje wo de. Hisense da mo ase. Mo bronya chedieni. Eye Hisense bronya. Don't call me. BPN afrey 0302 550000. Hisense. Everyday prices for everyday people. Edanche, Ebianco. Woman busiamo no. Obia pa de pa bebre. I'm home. Me dear, adepa bia ye ma mabusua no. Me pe no bebre. Enu ti eba na aduane no ade a. Me use so tasty tom and rich tomato mix. Enya aduane no de keke o. Enyane no bi tise vitamins and fiber a yema nipadua no wo mu. When you ne chidie bio na mehwehwe. More jollof. Emra so say we so be use enrich tasty tom, tomato mix of vitamins and fiber womu. Tasty tom, emediane yede, eyema oso. Aseda nyom kuana meto, ai nyom kuana meto. Serade amma me wa masema. Aseda o, asido, minya mi amma me wa masema. Aseda nyom kuana meto, she, woku me so mengu, maybe asiso masore. Serade Mami wa mazama azido 2017 mi wa mazama asidanyo mkuana meto sana mistress a woso beto McBrown's kitchen aduane pafie ha ene no aduane a ede aduane pede ene ye baba ye special food. Ooh, Holy Ghost here and ya mama masha nya gro na medio ene me maami oba benu aduane no onyame hunhun asenema nti ye bedi Holy Ghost food ye rafi fufro mu se wan hwe McBrown's kitchen ansia wa hwere niema pi nti onua mesre wo se enne 31st ya yede afi eba wieye nya abotre na hwe McBrown's kitchen na je nkomhye fagidie hwe yi mame Yen fan sembo ani anije enhia ye maame a oda Faith Way International Chapel ano ye maame ye prophetess ye evangelist maame ye tenenka ye hu no social media enkuransam hyema a oka kire yen enu bi ne nyina ye de abobo ekotoje ne esisi mu a ye de ye achia no ba na ye be hu no fili ye maame be kire so no so wagina kitchen enye da bia no kra microphone ye Maame Selina Boache Mafo. Yeah, Mama Seli. Everyday. Do official for Mama. I think come to you. Why for? Yeah, Mama. Share. Akorabi, yes, a prequel be so Mama say Mama na da no no cause what say oba. Yeah, my reverse because wo said the one person obenyini no ma so person ye benyini. Nti yesuasu. Enhran ko a. Sa na tie because sa wo so hwa na da bia ye hu a. Yeah. Ye hu say enhran na dom na mama say ye hu we na ko watwintwa mo a. Bede yetumi aye bold akasa ye ma no. Ana bede onyankopon ani monyam. Aye kese. Sa na tie. Mama akwa aba. Ya oba. McBrown's kitchen. Wow. Na ye de ato awe. Ena mani age. New year no me dia abroso. Ene de. Cause ena me be ye aduane ama me mama e wo Ghana nyina. New year si nyina. Samahu. Ena ye Maame Selina. Obaye aduane ama ne mama. Yen maya yesisi swei. Sometimes yakwa Sofo bi ho. Emema bebrewa. Ya na kire nsem no bi enye. Sometimes uko oba preacher so oba anya de. Oba one Bible we akasa oba ntimi preaching mama. Ne o mo asema. Ana no oba ntimi preaching. Jowo esa wie yemre obehwe ho nkronkron tumi agumma ne mema so. Enti awie mre mu ne we di oba ma ye no nyame de oba anso ye. Eye. We pa cha omunya abotre na mo beti mo. Mama akwaba. Ya oba sketch bio. Ye baba ye duan be ni kan ni. Ye e wo se ya wo horo yensa because aduane a ye di aye pa hoden no. Eno a na de yare ye brain ti na aduane de wo be ye a e wo se wo horo yensa first. Pa. O se aduane a ye di aye pa hoden no.
ɛno ana de yade brɛ ɛno nkyɛ sɛ aduane no ɛna de yade brɛ wo so na emo wo so betum de fia ka aduane ama yade no aba mama sorry ha o na pin no aba da se ni bi wa yo mama nana ye ba be no ade ene afia kwa aba beto ye nyina ye di fufuo ne bankunum ne niam bi ache ene de wo se ye di jollof ye di jollof na ye di emma ye tenka se ye didi ye be jollof rice okay ene great chicken okay na ye wia ya salad chicken salad wow ye wia nso ho wo se ye nya bibi de fire num so ho asa wadidi awie na wo te wo hwe McBrown's kitchen no so ho na bi a wanya sweet after meals bi so ho na wo de yiye niema ultimate na wo di Debbie inti bibi no yeah ba pe bibi to anum yeah 2018 ni ye pese ewura mu wani onyame akwankyere pi na ne nyina nso ene your shebias when yana chefa wo sanity nti say ye best start ne say na ye ni ka mo bon yes eniema ehu hia ye de be ye nyina wa ha ade bi wa ha na me behu ye ama mani agea na eye secret me secret a na me be share na me ma okay uni ma de cro tasty tom oh ma jollo eye tomato a se wutimi yusuma waduane a nana ebi wo ho ankwan na me keka bom na madwen hu din se wo se menya bibia ebe pushi nkwan na mo bi atafre na no ade we me secret sini mama me na me kan Ghana for be kasa ka me tasty tom oh dai eye good tia no ane me soja ene obedi okuna ni mama me hallelujah ena menya omu bi okay omo no me hwehwe kromo anams me be menya omu ibia but driver ne ye nya me do happen me ho Royal feast. Mua Emma just ejeje ne ho. Mama eto numa. Ai. Emma say oye la banso na Emma ye fu aye ya kese ne ade. Me hwe ya na me say sa nice oye le. Oye la. Last 2 months na me started say me try ahwe. Na me use ankwada na ha drink ti me di chef fridge mo. Oye la nya papa wo di chef fridge mo eda. Sa oye le. Na mama eda na hu ye. Sama try ahwe me mpasa me body be say manimu be kasinti ye oyela me use super wo so mpasa body be say Debbie o use a eboa wo mama nyame nhira wo ti oyela me use say no afi no me hu say wani da wo ti me use sa ne ma me ensen but no nko anti me enye jollof no enti me wo me meko ama blend me wo me ginger ama blend me wo me onion ama blend garlic me wo me vinegar wa ha eno na me dey be ye salad no na me wo me mustard wa ha eno na me dey ba be fry ye niam bi a eye me secret na me wo me salt wa ha me wo niam bi nkiti bi wa ha eno ye white pepper white pepper okay white pepper wow me wo garlic wa hanso a metwitwa no na me dey ba be fra aye salad na ebe ma ya hoden nya salad ye bedi for bibia ye di nya hoden leave de ye di e wo se ye nya hoden na me wo me spicy bi kakra wa ha me de be ye nema me tomato nso nie nto sa ya nyam na no weapon eno nie tomato paste no tomato tasty tom no eno na ma bomodin anya me leaf lettuce na me de be ye we no na ma bomodin me wo cucumber wa ha me wo onions wa ha tomato green pepper carrot eniema we na chicken no representatives ni we ye de ebe back no ama me salad no etimi abos too much okay na ye wa wings so wa wings na de no na ye jollof no okay jollof no de ye betimi de aka ho no no wow McBrown's kitchen aduane pede mame ye start ye ne ye fan hye so minye bibi foforo na wo betimi abie enam ne so amame all right ewusiafo ye jollof rice na and a grilled chicken. And then they started with grilled chicken. See, you befa
Ginger. Okay. Ginger. We fire ginger kakra. And I debut. Onion no. Yeah. Sabre no chicken no na yede. Yes, running coon. Yeah. Said any boy we are. Before I had the go no, yeah, the mustard ne kakra because I was a nam no mre. Okay. Na salt inti no kakra bi na was say. Yeah, de okay. Yeah, the bebre koya. Ebe hard drink. Sofo Maame. Yeah. Okay. Into the mustard no efa. Yeah, chicken wings. Yeah, chicken pacho be nana be kesi na so. Okay. Hey. Into no sabre no. Mama de mustard ne kakra fa chicken ne ho. Ansa na ko oven mo. Because I was say chicken no. Etime yemre na nya taste. Mustard na so de grilling na mo a emanam no taste. Na eye denso. Oh, okay. Yeah, and ntina. Emma minty ginger garlic na. Yeah. Chicken no say we so. Ti a wo say utimi twitwam kakra. Okay. Utimi twitwa. Na Emma ti me try so no. Okay. Fa de enema ye de begum no. Ebe kukom. Ebe timi akukom. Ti o ri ana woda. Okay. Mama, na say who can alongside salad. Yeah, and no na ebe ye me weapon a ebe finish salad no. Okay. No nam de be garnish me salad no. Okay. Yeah. Ti me twitwa so said the spices no. Ebe kom niema ye be use no ebe kom kakra. All right. Inte say there ne den na ebe ko chicken. Ye de onions na ya blend no. Okay. Ye de ebe gum. And no na ebe ma enam no aye fine. All right. See ye de kakra ebe gum. Into onions no. Mejebia me sign the aye jollof stew no. Okay. Okay. See. Na ginger. Onions no good se ni panka aduane bia wo ye no kama wo onions no so. Yeah. Because a boy my ni so da ho. Nti onion dey good. Nsako so no. Inte say onion ginger kom. Yeah, onion ne ginger ekom. Na ne akafra. Inte say mama baby adu there. Say betumi the roasting tin naba. Yeah. We say the roasting this thing. Aye. Fabra na emane emana nyentem maye. Okay. Me here garlic and so kakra. All right. Ubefa we okay. Yeah. Okay, the garlic na ya blend no. Right. O de no so kakra. Ebe gum. Ebe wo no. Oh. All right. And na de ye bedi di ankasa. Afi de bema di bio. Wo chicken no epie na wo be hu se chicken na akono. Eye tasty tomb no. Okay. Eno ye bebie so na ye de kakra. Eno ne last time na ye de begu enam ne ho. Ebe yi enam no akono no epie. Esan wo good tasting so. Na kono na is bedodo no. Yes. Yes. Kakra. Hey, yes. Mama, oh bye. Yes. We me bapa. We are watching. We are me bapa. Me bapa. Yeah. Inti abusuafo samo hwe ya. Mama Selina na da so work kitchen wa popo no. Someone say fe kra na ya hyase. Inti sa wo hwe nam no a ye ginger, ye garlic, ye mustard kakra. Ena ye onion na ya blending. Ena tasty tom kakra. Ebe kala no kakra. Na sama no different taste kra. Inti no eno na ye dia fry. Mama no wa wie. Nyama de fafa wa wie. Me de nam no de me de be salad no. Okay. Me de no so ebe tum. Okay. Me wie a. E wosa me de oil kakra. Ndeng. Me de oil no fra near mama me de egu nam ne ho no. All right. Mami bi mama. Yeah. Mami someone na menta mafi. Ai, wa hu dia. Wa hu dia.
Mommy, Okay. oil Just a little because oil we ankasa wo fa kakra bia eye bebre. Ti ni kwansa wo fa oil no kese. Nti fa enam. And mama me for me sa quick na me bo. Yes, sengum come. Okay. It is abre ye nam no. Eko. Ye roasting tin ni mo. Come. Mama won say wo be grilling tin ado oil no crack fry no. Because Nana say ye wie enam no e be ko oven mu. Okay. Ti ye be share stew na say. Mama, at the same time no so oven ne kakra nti adodo kakra. Ti me di kom. Nyame nshaw. Straight. Nyame nshaw. Ti na be ma me saucepan na me start stew no. Oh. Ti stew no e koso no. Na ya start salad no. Na me ni nyina aye pepepe. Yeah. Inti mama ise me nya dem ma. Me pe saucepan na. Saucepan? Yeah. For the stew. Tasty yes. Okay. See, me use so nice oil no. And on adea edikan. Tasty tom no na was say edikan. Yeah. Okay. Na etiminya baby partner kakra nsa ye the fresh tomato no. Aka ho. Tomato we so fa kakra bi ana ye bebre. And dear. Wow, McBrown's kitchen. Aduane pede. Mo amohwe process na mo bo hu say ana wo hu say aduane na be dan kasa. Na wo hwe. Say the mama dey tasty tom na gu anwani wa chia mana brown ne. Afi ene dem so masua bibi afi wa chia mana brown ne ankasa. Ti mama you say what is the next step? Me the onion na ya blend no and fresh tomato na ya blend no. E be gum. Wo de ende mekono mansa ho. No. Oh, okay. And so now we are the umwa be gum. Yeah, me kono beba, but me de we no no di kan gum ansa. Ansa me kono aba last. Nti me be fresh tomato no so emma. Okay. I was onion and so. Nti na say mo no ne ade beba mu last one. Emo no me pacho. Me pesa me ne omo no. Nti se wo beboa me a. Say mo de we jollof no wa na. Yeah, me jollof no wa ha ya, but me pesa emo no koja so. Kakra men kra yeah me mfa me emo no me nye stew wi ansa ma me de no why nti me no amo ne separate ma ne omo no separate ma but o men so no so wo oh okay me hu high sense for omo microwave nti na me omo sure of rice cooker wa ha fine pa o pressure cooker ben no mo ama kama e bibia ye nkwan ye bibia ti emono nkom nti ye beno ye mo kakra be ya monsieur kakra me pese emono okay eyiyi 11 said ye ase ya nua ase ye nua ye no okay mpacho ensio kakra na ye den kakra ego okay ti afe ni nyina ye one ti afe na me de meko no ebegum me de meko ebegum me de jamani abreme no amu amanti sure me pacha wo hwe de ye no amu ne separate o meko ne nso me blend ne bibi fry onion me de jene kakra fry okay ebi pemeko me pemeko bebre menim said ye di meko bebre into meko ne de said ye wo open no na odebegum into sabre samara ye de mu asi so high sense am come pressure cooker no said the mama say you no am ne separate no ya plug we no so no obo na juma cook rice yes into mama sande be salad e minim say Faith Way International Chapel ona odano Faith Way mama nyam ye ben na hu se nyankopon na wo kasa se be ye na djuma hey ache about 20 years in it 20 years congratulations thank you me the mustard no okay be mama me ma salad bowl prep okay okay
me mix me special cream nansa. Okay. Me the mustard ne bi egu vinegar no. Yeah, salad no say. Yeah. Salad no say mo amohunhun ne ma say. You lettuce or mustard, vinegar, and a garlic, cucumber, and a cucumber na ye jene, ye carrots. Yeah. And now you name the bias ye salad na. I think it's a mustard na yenta use. Yeah. Yeah, time with you, you know. So open all the count and mama level on the they come home. See, me de. Wow. Penny. Ye garlic no. Me the garlic na me twitwa no me de fra. Ebusafo, me ma me na gu so oye aduane. Mo amohu say ye stew na e mama so ba be twitwa na. Ne salad obeye ne salad no. Wa se mo no so. Na no, ansa na me salad no. Mama ye steaming emo na kakra ya de so kakra nua na kakra nti no. E wo say e ko stew no. O jollof no, o say mo no free aba stew. Can transfer. Yeah. But still no. Say untimi nkoye memro so nti no time bia wo be che stew no. O mix emo no. Na wo hu stew dodo a ebetimi ne emo no ayepe. Tinka menya bo a na stew no. What TB? My TB. Okay. Sorry. All right. Pacho mame mau. Plastic. Yeah. Way. Yeah. Inti no me kofa mo na ba. Yeah, nti kofa mo na bre me. Kofa na ba. Inti mama mu ni nie. Asa abene. Asa ben, asa men. Asa men. Aha. Okay. Yeah. Not bad. Pacho mo hu jollof. Sanity. Odum. Ma stew no dodo na esi ho. Said ye enko say memo no. Enko say emo no. Yeah. It na say we kura wa say nya stew fu branch fi. Say ka cho say tasty tom kakra bi. E ma ye bebre oyo no wo de ye aduane e ma ne dooso na tasty tom na nso saa. Wow. Say menya dodo. Awie Yeah. ai. Ti me de emo no Ebegum. Yeah. Me rere ma. Me rere. Amebo. Ah, mono. Omne wabne. Me waben ti no. Me de still no be da emo no. You understand? You see, panini. This is a different method altogether. Holy Ghost jollof. And mama. Holy Ghost jollof. The any say what's a dose pa. Say we no woody kakra bi na one Men. We ma select omo nso ebedi mu we. We ya mo na tofa. Enyo bia na ebedi emo no. Obi ti say we say won bi. Mama ni asem. Aha. Mati. Ti. Eh. Na 90. Still no. Menya adua. Aha. Yeah. Ah. Asano. Mama. Madimi de wa here. Where we wo de. Ti. Still no. Akomu de but and no so papa. Ti me de kakra bi ena be ka ho. Okay. Ti uwi a na wa taste because I no de nchen kakra gu. Ena still na nso. Mama. Minti bi mrana. Yeah, kitwe bi and no so. Yeah. Ayo. Wow. Yeah. Na first no ka ye yom wi a ye si rubber na e de ko dwem no na ye de akata so no. Ube use napkin papa ni da ho. Okay. Na ye de akata so. Na ya low jano said ye beto ne bon kakra abinye. Okay. And am I ready now? See. Where dear ye the be papa aye.
Akakam kakrantin normal. Wow. Yes. On your marks, get set. Yeah. Go. Hey. Ti. Kakra. Meaning say be a jano. You can't so. No. Yeah, 10 over. Yeah. Yes. Yeah. Stay here. Yeah. Don't go anywhere. Oh. Afe ye omono. Aka. Ya man emre kakra onfanye de obe nti say still we nyina aka. Testy Tom ye one pill. She still aka. Ubetimi de aye niam bebre ne oil kakra bi e fire oil manajo. Ti say Jua ebeko fridge. It man say aka salad no. Aka salad no. Your salad so you mixing mustard. Yeah. Yeah, vinegar. Yeah, oil kakra. And white pepper kakra. Into ubetiti chicha. Yeah. Na the address. Yeah, we. Na mo no aben. Na chicken no. Yeah, the chicken no. A garnish no. Mama go here. Koshebra. Mama go here. Whoa, abusuafo. Now romance. And upon this paper and this look, the chicken about to be ready. You better go commercial break about because they say a salad na near baba ye. And moon soon see hey into no chicken no so no that hey. You better day. Pass some for camera into so kakra na. Ooh. Hey. When you be who can announce what you try to say siaba. McBrown's kitchen. Ediane pede. Afishapo. Mama, we are coming home. Coming home? Honey, isn't that your old school? Prepare a feast perfect for all the ones you love with Royal Feast rice. Royal Feast, taste of togetherness. Enigia bagana, you should go you down for the sun and sana musa. Enigia bagana, you should go you down for the sun and sana musa. What way you go for? What way you go for? What way you go for the sun and sana musa? Defense. Mummy in Chadia, your sonny and Caddy and Tiawa. High says Diabo, and your high says Bronya. Don't call me. I said free. I said TV. Yeah, take this so. Air condition, washing machine. Yeah, take this so. Gas cooker, home theater, kick-off phones, and a baby high sense showroom beyond. Mohondoti. Yeah, take this so. Yeah, take this so. Yeah, take this so. 15th December, coming 15th January. Bora high sense showroom bia. Na kwaje wodie. High sense damuase. Mo bronya chedieni. Eye high sense bronya. Don't call me. BPN afraid. 0302 550000. High sense. Everyday prices for everyday people. Woman, Obia Padi Pabibri. I'm home. Me dear, at the pepia yama mebusiano, me peno bebre. And no tia banedian no adia. Me use so tasty tom and rich tomato mix. And yet dianeno dekekyo. And yani no bit is a vitamins and a fiber. A yemeni pediano womu. When you nachi dear biona meshe. More jollof. Emra so say we super use enrich tasty tom. Tomato mix a vitamins and a fiber womu. Tasty tom. Emediane yede. Yema also. McBrown's kitchen. Ediane pedo. Hey. McBrown's kitchen. Emrena so. Ediane dieno. Nemrena so. Me jollof we ya. Emrena so. Ananya me dia. Oh, ube tasty kakra, but I didn't nankasa de me de mama. Ube tasty kakra. Into the medical crave. Kids were ube tasty, ube tasty. Kakra. Aye. Mate. Namidimana.
Ono abedi ama. I was here for McBrown's kitchen and I will show you na enne me say was senior BB away a jollof fire yam. Wow, she Maame Selina said it was here be pupu ya e kire say woni mediane ya ankasa. Na diane no e be ye deso ankasa. Mama, ye dase se obaye. Ye dase pa and also can consumption and cry she and some e kire me. And my chef nyina esan say onyame actually the whole year anyame yad much na what they have for so you know you can see a room with the Faithway International Chapel Holy Ghost anointing aquantry you know but before that no mama ye ni sopa say ye frɛ wa obaye me wa chede bebria me de be ma wonne wow ane said you used to tasty tom no and then my sister method no jollof ninti no tasty tom wow tasty tom wow thank mama you ye da se pa sa obaye nyame nhyiraw na achede na doso e doso ye yini wan ye yini wan we na edi kan wan we na edi kan wan they are tasty wow nice omega-3 sunflower oil. Wow. And then said it was here you so one no in toast no and near mono and near dino me person dimini per na kra chow but any yentino the royal feast. Wow Yes. And you ready oh yes mama medidi and then 31st and then 31st wait nyame adoma no pa no ne wa ye no answer we ye bia my royal feast mu a edepa mama me nwe yo oh yes ebium said dear madam high sense me ye no no what it is so am I say am say who oh wow high sense chopper oh that's nice nyame shraw amen na waje we ye wie momi mi am so me pese me kruwai any me t-shirt me chobi mama I'm so photo na mama shout out to Instagram why mate so ya na wonum BBT bia na pana na no amu aka isa wo mompa ya maame ana wa ko achi asa ko bo bia mate enti mache die minim se wasom dodo akoma pa na me de asom nyame nhyiraw amen o yo ba ye fa wa eyeyie ye de wo ye bibi eyeyie amen me sheshe de ma no ha nyame nhyiraw amen Ghana for minim sa dodo no na ahwe McBrown's kitchen ade abedru sabre opeso hwe kwawie na afeso na aba betena ho de a me maame mama Selina Selina boache mafo Sofo Maame e onyankopon de ne ye adwuma ewie ye mrem titru ye de mai de osom boma ye pa esanse wo hye nkwan okwan bebre so ntino nyabotre na hwe kwawie ye ne nya ochefa wate na me de nti am friend me pesa afia ye wuramu onyame di manim kan ti so pesa onyame di wanim kan de a nyabotre ewom ti ye didi ya de ana mama so ye di wi ai na empire no odo ho ajimbi mama o jollof na ready o ai metimi say minti kakra ai te kakra okay say dey do dey what say ba serve na ai oh be sure there be an serve me huja o ama ho bat me ma me no to was me serve no kama intina jollof no wow me ma me na anu amu ama me die eye wo eye fan say ma se dia in some means me to be a question mark. Yes. Kakra bi. Aye. Chicken. Yeah. Wow. Ooh. I saw chicken is why fine. Very nice. Spoon. Oh, I dare flat here chicken here fine. Only. Kono abana. Mama ba ko ana mi no. Oh ba ko pe. Sa ba kono krampo edoso wan kasa me mpesa nka di binti kame himi no kra there be ba ko ye thank you wani mo asesa ka pe mi no o de me du fia me star bi o me no mama bi baby adu na me shira so di etimi style yeah mommy pacho live there ye
More. Thank you. More. Hey, Nana. Mommy. Try to come up. Na mama, safi na dressing no. Yeah. Dressing no. Asa wako hospital na wako jinema na wanye dru no. Na de ye didi akasa. Ye didi yo. McBrown's kitchen. Ediane padie ede. Yeah. When you be kwa koma wase no, dia kai. Ya ka ni nyina ye mas. Wase dia. Afi na me beti me jollof. Ana jollof no o kodudu eye. Sa. Eye. Nana. Thank you. So said the ni na ye kokko no. Tomato na ye aduane na pie. Wow, and na dear Sofo Maame na wa hantin mama. Quick one. Chasoma Yada wase wo a wosiesie ye na wo ma esu bi aso enete aduane hu ma ye. Na mfa nhira dom ahoden ma ye. Amen. Amen. McBrown's kitchen me aduane bedo. O kitchen ha kra de owura ha na se woni ye kra be hu ye o. Aduane na ede. Ede. Ede pa. Nkam nyamensa. Oso mama ka stu no kra nke betumi ateka kra so aguzo. Ba fan come and do. Yeah. Yeah. Gana for. Mama me aduane na ede pa. Mama me sro ye ni nkomo kakra. Faithway International Chapel. Ye be na establish no can say. Sorry ya media mama me. 12 years in it. 12 years. Yeah. Wow. I started wo park so. E wo New Town. Na ye bobo mpaya until one day. Ena Yankopon mame Madam Fubi. Or a doctor wo UK. So time nana yes yam fa classroom mama yam fa nya sorry ne ade. Until na difficult see benya. Ti ya na te ala ajo se classroom bi wo ho nti ye kwa omo de be mayen. Ti ye kwa na ampa se na Yankopon pese ode ministry no ejina ala ajo. Ti ye kwa na omo de mayen. That is all starting so, be free ala. Yeah, ti ye starting. Me starting paibo na wo New Town. Ena ye best started ye beto aso ala ajo. Ala ajo na for them. Ala ajo na started classroom. Ti madam for ne fi UK by no so. E kana koma se omwa na ompe baby mame. Ti ye te asase bi nka wo ala ajo ho. Okay. No di anim. Ti no ji loan ne free UK. No, never boy na me aduma. Oji loan ni free UK. No de boa. Kakran na edisi ye na ministry no. Say all over. To 12 years. 12 branches then. Me wo branches 3. Me wo baako Kumase. Okay. Me Kumase hefa. Kumase Abrepo Junction. Okay. Ene Angel FM. Ene share wo. Oh, you. Yeah. Ena ye be baako Kaswa. Kaswa na wo ba ko so ala jo ba ko so ala jo na ma start bi e wo outside and so ma start me fi Europe tour by mama my direction to alajo one filling station pe alajo dey proud pa your filling station ye ba ko and na so na filling station ti usi filling station ho a church ne ye opposite Mama Selina nyame adom waye adom ade atwa afi mu nyina 2017 wode atwa de ko mu nyina no ye mu de era so ti ase eno ko ayade mu se ya camera kakra bi hours kakra bi ne e ko 2018 mama me jiwudi se nyame nipa enti na me hiawo a na ye tue ka ya ba ho a wo so age efesu ena ye pese woni ye bompai
mate ewura fefufu na nansa na me na mo bebo mpaye na de ba ko ne hye odasani trim say ye feature kura gata yen wo se yesiesie ni ye ntontom be mo aye de hye aban say ya brabo ye kasa 31st year ye nyina kwa sorry dem ye bebo mpa Awurade nhira osofo no be keken nsem I receive it ama ye blame osofo no ni nyankopon but do you know something abrabo ye de wo wa sorry apie freedom okobo eno so na Awurade be nam ama de waka no apie empa ye de ye bo bibi boni bi ensi 2018 Awurade ode ye twa 2017 a ye be ra 2018 no owo ne ma pa 2017 ode maybe ebi nso de 2018 but the only thing abem ne say emra ye bompa ye ehira ye ho awie obi a obeje so amen no ti ase 2017 pocket nka say you are believing God pie found so bibi mo ye 2018 na Awurade ntimi nhira na asempa bi a waka to ho say ode bema ne mba no etimi aka wo so sa ti ho hia asempa ye na chi no ye tu anamon ye mpa ye ne so adwuma mpa yo mame yema wakwanya no na meka hu epeso obi alternative no digide di mpa ye chi ye mompa ya ansa na edwumade ya obi raho obi kasa nyame ne na ni ne yie nyame ne wudi ne yie enkwakura wa wade nyina fagidi eje mpa iboy na to anamon 2018 akamretie bi ubewura mi ka kire Awurade se onka ho no ni wanim de ebeye san ne musu ompemfre wo so ye mompa ye ono a wo ye ade nyina yie ya de wona ase ama 2017 iko na wie ye to ye 2018 just few minutes aka isha wonsa Awurade dum ye ne ye busua dum ya brabo de enko yi Awurade sesan ye ntibia ne ye ntimi nto anamon a ebe men hira ye busa ya ba ye so hira ye fibemo ye fikomo ye nsa no nnwuma ade bia ye ne so ade homa 2018 memre ntwam mempai bone se ensi wo ye wo mra wo tie me ensi wabusua wasefo ne oman Ghana yie asomdwe ne he wo man yi so ene da bia wo Yesu din mo amen amen kupon hirawo nyame hirawo onya wo kese na mama nyame hirawo so say ye to nsa frɛ wo waba abetre special jollof and your grilled chicken and what's my balanced diet into ultimate fruit the support oni a wo hwa me and 31st ye nyina ya ye chira onyame oni e dini ye mama Selina ye da se pass ne oni abe che aduane no a kitchen ade yo was ade nyame sem eja no atutu wa ma ya namo no impo 2018 akanya kakra ye nya gidie se onyame oni e bedini ye said 2017 wa ma ye ti ase no odi sika ne ho akade nyina ebe ka ho ama ye da se pa mama na so me da se inti sa wo hwa me na ni asore kwa me kanfo Faithway International Chapel amount e wa lajo mama no be person frem e ana omra person frem your number ni 0244 257 267 Nyankopon so insha because we show there say Awurade ye wadom na say nana matimi approach you say brand show so na we inshira oh mama see, I'm proud of you Awurade de wo ye ne ma pa say young girl say te say wo hwe so anka wo be ye inshira nyame inshira koso esan say Awurade wo ne ma pa ma what wo ye hwe so de manipa na kan say fa on san hwe botom entina fa ko sorry waka na mampa yeso nyina eni wani eno ane krakra nipa wo da se wa hwe McBrown's kitchen eneso munim dada some aboafo ane high sense everyday prices for everyday people royal feast emu anu so e de royal feast me de me no mato na sa e de ankasa anwodin so wo tasty tom tomato mix ba ko pa vitamins and fiber e wo mu pi ya hye mu ma ankasa na McBrown me di 9C oil enu ti na me kan for ama no ebuo ni padua no e ma ho ye feda ne da nyina ebio me bebobo list bi fa phone ne ko Instagram sia obi a me boni dia na medical ka bia o Instagram ne Facebook me trinyi every impact salon impact o Sulara mat
And I'm makeup free Aligina makeover. Aligina. And sana matade chic collection. And I do me sano chic. Na mama why fe. And sana sa wunam krom. Na who McBrown's kitchen ya billboard. A apple pie publicity for and a yemame. And now La Palm Royal Beach Hotel. Me do almost was say. Sanso na me say sa wo ye programmer. Nyonyo. Eba no engagement wedding. Any gathering biano. I will hear duane wase and hwehwe nyonyo. No nye duane na wani mu ase. And now here me deko na my system because ye di bronya. Fiti last week bapem this one eye. Think mahogany. Debbie, nyame show. Think mahogany deko a ye be ye wie na okra no wo ato. Wo be ye deko na yem hyeso. Wo be so jon Debbie. Think mahogany be ya ma. Come on. Na nama McBrown's kitchen. Our Instagram ni Facebook. And check. Yes, I dem hwe ye. Yes, our YouTube. Nti wo pay baby a wo benya ye. Sa na hwehwe me. On Instagram I am Ama McBrown. Minim say follow me dada. But say won follow me so I am tell my phone. Me enkwa no. Me da say afishia pa onyame 2018 odi be twa. So believe aka say amen. Amen. Ebeshia. Brim. McBrown's kitchen, Agani Petto. McBrown's kitchen, bring us so. McBrown's kitchen, Agani Petto. McBrown's kitchen, bring us so. Yet to Kano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to Kano, get it bow. So when you yeah, my share. McBrown's kitchen, McBrown's kitchen.